Isis. Abongekho mnanzi. Hey, what's good, everybody? It is your boy Jamero. and welcome to my YouTube Jamero. Yes, sir. Make sure to like, subscribe, and share the video with your friends and family, guys. Thank you, guys. Aibo weba fwe ichipya mipuma na makwebu ngeni ngoso shuni ngane ziyaka. Hey, what's good, everybody? It's your boy Jamero. Welcome to my YouTube channel. Okay, guys, I'm back again with episode 8, guys. So today I'm here with una pom Bani. una pom wase busy boy. Yeah, Tumingan, boss. mina omlungu ngokudlala indolombela lapha bo busy. Yeah, sinokudla lokho majinja nema ice lapha Njalo. we don't care my man. I'm sorry. Kunalokho ama snacks bathi begombo nje bathi yabo kuplay jomate sinokudla wona. Sithenga nema cold drink. Okay, pose yami ngitshele lapho pose yami ne. Ubafihlelani bangani bakho? Lapha abafihla kubona kobo silomna kuse kudlala dlalela lebo. Ngisho ukuthi Yabona uthi Dakiwe. Ngiyabona uthi Dakiwe. Lokhipha mina. wena ubafihlelani? Mina Hayi ukuthi ubafihlelani ukuthi ubafihlile bangabonakala. Ubafihlela ini wena? njani so? Ubafihlela ini? Secret. Oh man. Angifuni ngemali man. Angifuni lokho manginenzancenza. Angifuni lokho imali man. Imali awufuni ngayo. Lokho imali. Uyakufihla manje lokho. Ungabona musi lokho. Abakuboni ngiyenda ngokufanele ngoborando kubo. Mara yena ngikhiphi. Umsunu wena. Umsunu. Ungenza umsunu unyaka no. Futhi ngitshele lapho ukuthi it's in body count yakho. It's a zero. Ivanga labantu ebhoding serious, it's in body count. Ngiyakutshela phela uyakubona mse ngihlala nginala majita lapha. Ngihlala ngina. Nongakhe iminyaka? Mina ngiyak 16. 16. Okay, yabonga ukuthi iphasa kahle bhuti angithi. Yeah. Ngibonge kakhulu ukuthi iphasa kahle. Ngiphi ingoma leshisa kona Mzansi? Mina Sandlusisa phi bhuti? ngibe ngivusela. Oh, angiyabonga. Bhuti ngithi mina. Ngiphi ingoma leshisa kona Mzansi boss? Ngileya. Mina letala Mzansi ngilalela phesheya. Ulalela njani lo la ungekho khona? Ayikuthi ngilalela lidakabo. Ngisho ukuthi awukho khona, ngithi ufuna uqale la khaya yabona. Ngicela kakhulu kakhulu kubona sebabalando lebanganato uma ngifuna uyabathi mara laba lebarasa kanjani na? Beva nokuthi bathi. Laba lebangcono. Okay, ngisho ngiliphi artist ulifavor kule? Lina. Ngiloka leli DJ. Okay, ngangishela 2 lines wakhe. Ngikhona. Ubuzama bhuti. Ngikhona ukuthi ngisikuyangibulala mara ngiyakufa. Yebo ukuzenda yena isese boss. Yena njani boss? Ngiyakufa ngani mangibulalela ngiyakufa. Ukuthi labo areas nabona sisoba laleli. Kubona sikhuluma kakhulu angibulaleli. Uyahlanya wena. Ngiyakutshela phela. Uva muthi mfana. Udvela muthi mfana wami. Share message for ex yakho boss yami. Lokho ma ex ngiyanya. Ngiyiswa yini mara? Kudlala ngathi kudlala komancence kwami lokulathi kwami. Ngiyangisejasela. Ngiyaqetha. Ngiyangicela. Okay, guys. Kucetha lethi mali makucetha kuyami. Thola sengiyadambela kuyangiseja. Okay, boss ngiyabonga isikhathi sakho boss ne. Yeah. Na ukhuluma kakhulu out seyihambile bhuti. Hayi wale. Ubaleke. So, I'm back namhlanje nabani la? Asanda boss. Oh, udume ngani boss? Angadumi nganext boss nethi ngadiwa abantu nje ngiyathandzeka uyayibona le. Just ngilongo kuphela boss. Bani bakula bakwatiko mina ngakwathi. La mina ngihlala khona. Uhlala La game uhlala kuwena. Okay. Ngaku. Na game khona namshatha chichocho. Uhlala emshatha mina ngihlala esuwantu. Sukani. Ngaku ngangade mara bangani. Okay boss. Kahle shi message for ex yakho boss. Ish. For ex yami basi. Isis. Abongekho mnanzi. Abongekho mnanzi. Bengekho mnanzi baba. Sure. Yes. Ngilo. Okay, bafihlelani bangani bakho?
abanamali abathengi utshwala abajoli nje uphila njani emajuda kanjani Ubafihlela lokho wena yeah ubafihlela njani lokho ngibafihlela ngoba ngeba kwende wona kungcono mina kwende ngiyi-1 ngayo oh kwena uyi-1 yeah angibaye ngiyimbi nabo mina ngi-understand awungi-understand wena uthini basi ngithi mina ubafihlela i-secret i-secret yabo kuthi munye ngimdlela mfati Ithi ngikutshela everything. Okay, baby, stop. Baby. umngani wakho umngani onjani boss kanweni no dangerous angikho dangerous uyangibuthi i-secret yokuthi ufuna yiphi wena i-secret mara uvile kuthini i-secret mara songitshelile yena uyajeli mina kuphela phela bonke sebavile mina ngithukile la ngihlala ngithu emnaka wena uvama uthi uva ne ayivibuthe wazi kuloko vele kuloko ne okay buti kahle kahle mina ngiphi ingoma leshisayo nyawo lamzansi lamzansi for mina for bonke labantu angeke for mina boss yami ngithanda shaya imoto eScott Maphuma yangithola yeah for mina wena thanda yiphi mina wena akabhaleke kangaka nyalo ngibolekeni ubaleke ngala kimi yeah ayashisa nayo le ayashisa mara mina ngithanze kangaka baba wena me yeah wena nyalo ngimi nguwe ba so ebhuti ngithi mina ngisho 2 lines ale wona ngoma leyithanza ngikhona icula baswami akuthi ngicule nedwa angeke ngikhona ukushaya 2 lines baswami mara mina ngithe ishaya kumbe ngikukhansele yona mina ngithe ishaya bengathi ayishayiki shaye kanjani ingabe usho njalo uthi wena ishaye ngishaye hayi ungishaye wena okay ishaye wena hayi mina kuhamba itama kusebenza uyedisido lengiyishaya nawe nebese ngisho mina danke isikhathi sakho boza I'm back so nginabani la una andile labaningi bangathi ngo-government udume ngani mina ngidume ngokwema-jokes nyana so okay wena bhuti sinabani la unamreke ungasonzela bhuti dume ngiyathusa kumina ngisaba okay udume ngani boss yebola bola ya shofa over vele ngisho ya okay ke kanti lapho so bhuti ungangishayela ama-jokes njengoba udume ngawo mina ya ngoyenda eklasini yawafihla ngana ngoyenda lakho ngoyenda nanyala ngisibona la nginawo afike eklasini afike eklasini nyala nginawo akafiki nyalo kanti dume eklasini kuphela okay esikolweni kahle kahle isikolo sonke ufunza ku ngifunza eJerusalem okay she message for ex yakho ex anginayo nginentombi lengahlukana nayo ngisho yona futhi kuphela lengahlukana nayo kunemehluko kunemehluko nentombi lengahlukana nayo unemehluko okay shothi i-body count unangakhe mina ngingatinika 4 uyadinika lo 4 ngiyadinika mina utinika njani bayena awu nganingi yami le body count ngiyatinika 4 buti ucansi siyadlala la ne sine message for lo muntu wakho lo hlukana naye lo muntu wangishaya kabuhlungu ya she message for yena ngitshela yena mina nyalo ukhuluma naye wena nangi awubukile ake wena yena sekhaya kubo nyalo ngani niyabona vele la ngoye ngibani ngilethu wangishaya kabuhlungu lethu ngiyo le message le wangishaya kabuhlungu Fuck it, man. No shit. No, actually, no. Mna uvamuthi ne ngiyakubona mfana but ola she message for ex yakho ex yami bengikuthanza noma sewungidlalile ya nginokuphela uva ngaso ngabuyelana naye unyile mfana so wena yini oyifihle abangani bakho boy mina kuthi angifibi imikazwa ndi ngomileli ha bebafihlela lokho ukwendela ihlazi ihlazi njani ihlazi ne unangakani na 12 iyo akusihlazi uright vele
Right nyalo vele ku-right kakhulu lokho mna ungazuthola imoshile yabo. Right kakhulu lokho. Wena shi message for man. Ngishilo message usho yipi? Angisinyalo bese ngishiya message. Mara cha ngishilo. Nyalo leyo uyayibeka awuyishiya. So nyalo ngisho ukuthi mina nyalo yini ofihla abangani bakho yona. Lengibafihlela yona. Mina ngine-8. Unangaki? Unangaki mina? Nga-11. Uthole ku. Uvile mara bosovile mara ukuthi maloba ukhathini. Bosothatha amaphilisi mara. Angwathi mina. Ini? Lamaphilisi lokukhuluma ngawo. Kanti unani wena? Mina ngine-8. Mara amaphilisi awadi. Wathi njani ukuthi unayo? Ngiyativa. Oh my God! Utiva ngaku? Ngiyativa la mtimbeni ukuthi nginayo. Ukuthi unayo. So mawutiva uvele usuyatshela wena ukuthi nginayo. Hey, he's not make sure. He's not make sure he's a full kiss. Usho? Ngisho. Laba bafana bevamuzi lapho. Sekuright mna. Lwazi ngulazi. Bani? Ngulazi faka. Okay bhuti ngifuna ukuhleka man. Bhuti udume ngani? Bhuti udume ukuthi vele yena. Uhlala hlili yabo. Uhleli kuphi mna? Endlini ngihlale esitulweni endlini. Futsek. Okay, nami ngiyahlalela ngisho lokho phela. Uyangivisisa. Ngiyakuzwisisa. Uyangikwishisha. Yabona ngathi uvamuthi ke. Okay mna okay ubafihlana mangani bakho? Ngibayendani? Ubafihlela ini? Njengani so? Oh. Hawu ngiyakubuza uyangibuza. Ngisafuna ukuphendula. Bafihlelana. Kuthi ngike ngaphuka litini. Man shena sasha. Liphi mna? Liphi? Angiboni mina mna. Ngiyawageza inkinga. Akusho ukuthi sikabonakala. Angeke kubonakala page. Kume niyabona nini? Okay mna share a message for ex yakho pastor. Boss usayibona. Yeah? Usayibona. Ubonani? Kuthi kahle yena kimi ungiluze ngemistake yabo. Oh my God!